Veliki pozdrav raja i dobrodošli u današnji video. Ja sam vaš domaćin Vaping Filozof i na samom startu želim da iskoristim priliku za dvije stvari. Prva stvar, a to je najbitnije, svim ljudima katoličke vjeroispovijesti koji budu gledali ovaj video, vama i vašim porodicama želim sretan Božić, sa željom da ga provedete u miru, sreći i veselju, da se dobro najedete, da se veselite, da se smijete i da dobre arome parite. Ja sam ove godine bio poprilično dobar, tako da mi je dolazio Djeda Mraz. Predstavio se kao Mr. Vaporhouse, jako čudno, i donio mi je 6 novih aroma na testiranje. Te arome dolaze iz kompanije Copycat i ono što je interesantno za kompaniju Copycat jeste što oni nisu baš izgradili neku reputaciju na originalnim recepturama, već su u vape industriji poznati kao kompanija koja voli da kopira poznate arome, odnosno konkretno poznate tečnosti. Kad kažem poznate tečnosti, tu prvenstveno mislim na Dinner Lady i ima tu jedna tečnost kompanije 12 Monkeys, mada Dinner Lady tu dominira iz razloga što od ovih 6 aroma koje ću testirati, dvije su neki pokušaj kopije Dinner Lady-a. Prva tečnost koju su pokušali kopirati je Rice Pudding, druga tečnost koju su pokušali kopirati Lemon Tart. Da li su u tome uspjeli? Ja iskreno da vam kažem nemam pojma, zato što nikad nisam, niti ću ikad plaćati 15 eura za 30 ml tečnosti, a vjerovali ili ne, Dinner Lady radi upravo to. Neću uopšte da ulazim u to da li su one toliko dobre, po mom mišljenju nijedna nije toliko dobra, jer mislim platite 15 eura za 30 ml tečnosti, naspete u vaš sabon tank i onda za 2 do 3 dana spičili ste 15 eura gotove tečnosti i onda se definitivno postavlja pitanje da li je vaping, pored toga što je zdravija alternativa pušenju duhana i jeftinija alternativa, jer 15 eura nabere se tih eurića na kraju mjeseca. Nećemo se više zadržavati, ja na ovom mjestu želim iskoristiti priliku da se zahvalim svim ljudima koji su pogledali moj video, koji su mi ostavili i lajkove i dislajkove i onima, posebno onima koji su se pretplatili na moj kanal. U tako kratkom vremenu uspio sam da dođem do brojke od skoro 100 subscribera i preko 1000 pregleda na moja 2 videa za Boz Pure arome. Definitivno vam preporučujem da pogledate ta 2 videa na mom kanalu i kada ste već tu, zašto se ne bi i pretplatili na moj kanal, meni to stvarno puno znači. Ovo radim iz hobija, iz ljubavi prema vapeu, ovo je postao moj hobi, tako da sve ovo što radim sa nevjerovatno velikim uživanjem. Ono što treba napomenuti jeste da sam svih 6 aroma miksao sa Eldinom bazom, 70% VG, 30% PG, 3 mg nikotinska baza. Copycat arome, one su poprilično zahvalne, traže poprilično nisko doziranje od 3 do 6% otprilike, ja sam ih većinu miksao nekako više bliže toj gornjoj preporučenoj granici, oko 5%, ali sve ćete naravno imati kasnije detaljnije u videu. Što se tiče opreme, koristit ću svog vjernog druga Mrtvog Zeku ili Dead Rabbita. Unutra imam 2 fused kleptona, mislim 2 puta 26 gauge nickel chrome 80 žica sa 40 gauge vrepom. Pored Djeda Mraza Mr. Vaporhouse-a koji je ustupio arome, koristim priliku da se zahvalim i Adnanu na ručno rađenim fused kleptonima koje mi je poslao za mog Dead Rabbita. Stavio sam ta 2 fused kleptona, pario svih ovih 6 aroma proteklih nekoliko dana kako bi imao taj neki ultimativni setup. Nećemo se više zadržavati, predlažem da odmah krenemo sa Copycat aromama. Trumpycat je kombinacija sutlije, interesantno sa malinom, pa da vidimo kako se vejpa. Jako neobična, ali ukusna aroma. Nikada iskreno nisam pario sutliju, ovo je prvi put. I ono što na početku vrijedi napomenuti jeste da razumijevanje sutlije u zapadnoj Europi i kod nas je nešto drugačije. To možete vidjeti po onim kupovnim sutljama, kod njih je ta riža nešto slana i onda je oni zaslađuju sa tim nekim džemovima i marmeladama, a kod nas ovdje na Balkanu naše mame i nane one fino
krhnu fino šećera u tu sutlju da ona bude slatka, pa je onda nekako volimo razgaliti ono što bi se reklo blago sa cimetom. Ovdje osjetim jednu blago slatku sutliju. Ono što meni iskreno nedostaje kod trampiketa jeste ta malina. Neću reći da je nisu stavili nikako, ali ja je osjetim skoro pa nikako. To je prava šteta jer volio bi da malo maline tu ima, da malo razbije tu monotoniju same te sutlije i mislim da ću malo eksperimentisati sa ovom aromom, možda joj čak dodam neke druge arome. Sad ovako spontano razmišljam o FFM-u Boz Liquid sa njihova Boz Pure aroma. To je, ukoliko se sjećate, ona divlja jagoda i malina. Ukoliko niste pogledali moju recenziju za Boz Pure arome, svakako vam preporučujem da to učinite. Jako fina, gusta para, kremasta kao što možete vidjeti. Sada da sa 100% sigurnošću preporučim ovu aromu, to svakako ne mogu, vjerujem da je nekako šansa da će vam se svidjeti 50%, jer ovo nije jedna od onih aroma za koje možete reći ok, ne sviđa mi se, ali parit ću je do kraja. Jednostavno, ili će vam se svidjeti ili vam se neće svidjeti. Što se tiče doziranja, Copycat preporučuje od 3 do 6%. Ja sam miksao Trampiket na 5%. Mislim da bi sljedeći put definitivno išao sa maksimalnim preporučenim doziranjem od 6% u nadi da će se ta malina u pozadini probuditi. Ovako kako jeste, dobra aroma, od mene ima preporuku, a vi odlučite da li ste toliki avanturista da probate i počnete pariti sutliju. Sljedeća aroma koju ćemo pogledati je ova. Ovo je Fantasy Cat, a ovdje je riječ o svježoj limunadi od grožđa. Preporučeno doziranje za Fantasy Cat je od 3 do 6%. Ja sam je miksao na 5% i idemo vidjeti kako se vejpa. Kada sam pročitao opis Fantasy Cata, bio sam jako skeptičan i mislio sam da će ova aroma da padne meni na milost i nemilost iz dva razloga, a to su ovi. Naime, proteklih mjesec dana intenzivno sam pario KTS-ov Atomic i Electrified iz njihove Firebomb serije, a ovdje, kao što većina vjerovatno zna, riječ o grožđu i onda kod Fantasy Cata sam mislio, o ne, evo još jedno grožđe, ali sam na kraju ostao jako pozitivno iznenađen. Kod Fantasy Cata je situacija takva da on ima neku vrstu osvježivača, ljubitelji mentola, kulade i tako dalje. Nemojte mi zamjeriti što ne mogu precizno reći o kojoj vrsti osvježivača je ovdje riječ, ali se on osjeti itekako, čak nadjačava i dominira ovo grožđe. Na samom uvlačenju osjetite taj i throat hit, i lung hit, i nepce hit, i svaki drugi hit jednostavno napuni vaša usta tim nekim osvježavajućim sastojkom, a onda na ispuhivanju osjetite jednu blagu notu grožđa. Ja se ne bi bunio da je ovo grožđe i malo intenzivnije, zbog čega bi definitivno sljedeći put miksao ovu aromu na maksimalnom preporučenom doziranju, a to je 6%, samo se onda bojim da mi ovaj osvježavajući faktor ne bude puno jači nego što već jeste. Ovako kako jeste, ukoliko volite grožđe, onda apsolutno preporuka da probate Fantasy Cat od Copycata, jer sa ovako niskim doziranjem mislim da na našem tržištu i ne možete pronaći neku aromu gdje od 10 ml tečnosti možete dobiti tako velike količine arome, odnosno gotove tečnosti od grožđa kao što je to slučaj sa Fantasy Catom. Preporuka s moje strane, a mi idemo na sljedeću. Sljedeća aroma koju ćemo pogledati je ova. Ovo je Lemon Tea Cat i ono što je interesantno napomenuti vezano za ovu aromu jeste što je ovo pokušaj Copycata da kopira jednu poznatu gotovu tečnost na tržištu, a ta tečnost je Dinner Lady Lemon Tart. Ja iskreno nisam probao ni jednu tečnost Dinner Lady-a.
Oni koji su probali, oni se kunu u Dinner Lady i njihov kvalitet. Ja sam jednostavno osoba koja smatra da ne vrijedi ni jedna tečnost na ovom svijetu 15 eura za 30 ml gotove tečnosti. Moj rođak Kemo, kojeg puno volim i kojeg ovim putem pozdravljam, je probao Dinner Lady, on kaže da je to nešto fantastično, naravno ni on je nije kupio, nego je imao priliku kod nekog prijatelja da je proba, kaže da je jako fantastična tečnost, na što sam mu ja rekao, čovječe dragi, za 15 eura to je 30 maraka, to je bukvalno kila janjetine i nema te tečnosti, nema te arome na ovom svijetu koja može zamijeniti aromu i miris i ukus 1 kilograma svježe pečene janjetine u Jablanici kod Gojka. To je jednostavno moje mišljenje. Lemon Tea Cat sam pario proteklih dana, za mene je bez problema bio all day vape, a Lemon Tea Cat bi trebao da bude friško ispečeni kolač od limuna. Što se tiče sastojaka za koje oni smatraju da se nalaze ovdje, ja iskreno nikako ne osjetim taj kolač. Ono što osjetim je jedna jako fina krema od limuna. Ova aroma me dosta podsjeća na Next Level kompanije Boz Liquids, njihove Boz Pure arome. Ne bi se sad upuštao da kažem koja mi je bolja, da li ova ili ta Next Level. Za mene je ovo jako dobra aroma. Osjetim blago slatki limun na uvlačenju, a na ispuhivanju osjetim blagu kiselinu. Ono na što me ovo podsjeća jeste tačno ona limun krema koja se stavlja na one suhe čajne keksiće. Posebno za vrijeme Božića se jedu ti kolačići, ja sam imao priliku da ih se ovih dana itekako puno najedem. Blago slatki limun na uvlačenju, na ispuhivanju, blaga kiselina. Kolač taj neki za koji oni smatraju da je ovdje definitivno ne osjetim. Da li je sad ovo dobra kopija tog lemon tarta od Dinner Lady-a, ja vam to ne mogu reći, ali ukoliko parite Dinner Lady i njihov lemon tart, onda mislim da je Lemon Tea Cat itekako dobra alternativa, odnosno opcija da je probate pa da vidite da li miksanjem vlastitih tečnosti sa ovom možete zamijeniti taj lemon tart, odnosno da li vam ovo može biti dosta povoljnija alternativa. Što se tiče preporučenog doziranja, od 3 do 6% je preporučeno doziranje, ja sam je miksao na 5%, mislim da je na 5% sasvim ok, ne bih išao više iz straha da možda taj limun onda ne postane previše intenzivan i onda bi možda mogao imati i neku vještačku aromu. Ovako mi je jako prirodan, upravo iz razloga što sam prije 2 dana probao te kolačiće sa tom citrus kremom i onda sam domaćicu tom prilikom upitao kako se to pravi i ta krema se upravo pravi cijeđenjem limuna sa šećerom u prahu i tako dalje, da vam sad ne počnem pričati ovdje recepte i za kolače. Ukoliko volite limun, onda Lemon Tea Cat ima apsolutnu preporuku. Po mom mišljenju, Lemon Tea Cat je jedna od najboljih, ako ne i najbolja aroma od ovih 6 koje sam ja testirao. Idemo na sljedeću. Sljedeća aroma koju ćemo probati je ova. Ovo je Monkey Cat, a ovdje je riječ o voćnom miksu jagode, svježe lubenice i kivija. Ukoliko vam je ova receptura poznata, a parili ste Twisted arome, onda ste apsolutno u pravu ako ste pomislili na kanzi, jer Monkey Cat ima apsolutno istu recepturu kao kanzi od Twisteda, a ono što je interesantno je što Copycat ovdje ne kopira Twisted, iz razloga što je i Twisted kopirao jednu poznatu tečnost, a to je kanzi sa i na kraju umjesto 2e koju proizvodi kompanija 12 Monkeys. Preporučeno doziranje za Monkey Cat je od 3 do 6%, ja sam je miksao na 5%, tako da idemo da vidimo kako se pari. Mene iskreno ova aroma i ova tečnost koju sam dobio nije toliko oduševila. Ja volim da parim voćne arome i ove neke voćne mikseve i uvijek sam radoznao koju ću tu magičnu fuziju dobiti iz tog voća. Ova mi nekako nije toliko definisana s obzirom da čas osjetim više jagodu, čas osjetim više lubenicu, mada generalno čini mi se da nekako više osjetim lubenicu. Ovaj kiwi, njegova uloga je ovdje poprilično sporadična, nikako ga ne osjetim.
Na ispuhivanju osjetim blagu kiselost za koju pretpostavljam da jedino može u ovom slučaju doći od kivija. Ukoliko volite ove sastojke, ukoliko volite kombinaciju jagode i lubenice i ukoliko volite kanzi od Twisteda ili eto od 12 Monkeys ako ste probali, a tražite jednu povoljniju alternativu, onda Monkey Cat ima preporuku. Meni se iskreno nije svidjela, ali šta je tu je. Idemo dalje. Sljedeća aroma koju ćemo testirati je ova. Ovo je Strawberry Cat, a riječ je o kremi od vanilije sa svježim jagodama i nekom karamelom. Preporučeno doziranje od 3 do 6%, ja sam je miksao na 5%. Idemo da vidimo kako se pari. Ovako, što se tiče Strawberry Cata, situacija je sljedeća. Ona jagoda koja mi je nedostajala u Monkey Catu, evo je ovdje i ona definitivno dominira ovom aromom. Ovu karamelu koju oni navode možete slobodno da zaboravite, znači ne osjetim je ni u najsitnijim tragovima. Kremu od vanilije blago osjetim, mada ono što dominira jeste, oni kažu svježa jagoda, mada bi ja ovo prije nazvao kremom od jagode. Što se tiče samog mirisa, arome i tečnosti, dosta me je podsjetila na onu čokoladu jogurete. Mada sada kada je parim, nekako mi definitivno ima onaj šmek one jagoda kreme iz Milke. Da li sam probao bolje jagode? Definitivno jesam. Ja sam tip koji više voli onu prirodnu jagodu. Ima jedna aroma kompanije Twisted, mislim da je to njihova Strawberry Waffles verzija 2 ili ovako nešto. Tu je riječ o kombinaciji jagode i vanilije. Ta aroma mi je bolja od ove. Ukoliko volite onu svježu, autentičnu i prirodnu jagodu, sa Strawberry Catom je nećete dobiti. Ukoliko volite jagodu u vidu nekog dezerta kao neka krema od jagoda, to je upravo to i ljubiteljima jagode svakako preporuka da probaju Strawberry Cat. Idemo na sljedeću i ujedno posljednju aromu. I posljednja aroma koju ćemo pogledati danas jeste ova. Ovo je Crumble Cat, a ovdje je riječ o nekom slatkom pecivu sa onim šarenim šljokicama i malinom. Preporučeno doziranje od 3 do 6%, ja sam išao sa 5%. Ajmo vidjeti kako se pari. Crumble Cat je jedna fina aroma, ali ono što moram istaći jeste da je ovo doziranje moje od 5% nisko i definitivno bih išao sa većim doziranjem. 6% je maksimalno preporučeno s njihove strane. Ja bi se usudio reći da ovdje treba ići i sa jačim doziranjem iz razloga što osjetim to pecivo koje je blago slatko. Ova malina se nazire negdje u pozadini, ali nije izražena u onoj mjeri u kojoj bi ja to iskreno volio. Ja ne znam šta je sa Copy Catom i sa ovom njihovom malinom koju koriste, koji im je dobavljač tog koncentrata maline, jer malina mi je nedostajala u Trumpy Catu, maline mi nedostaju u ovom Crumble Catu, ovako kako jeste jedna, hajmo reći, ok aroma. Ukoliko volite te neke blago slatke dezerte, to neko pecivo sa tom malinom, onda vam preporučujem da ovu probate, mada kao što ste mogli vidjeti u ovoj liniji od ovih 6 aroma Copy Cate koje sam ja testirao, itekako ima boljih. Raja, to su bile Copy Cat arome, iskreno se nadam da vam se ovaj video svidio i da vam je na neki način bio informativan i da će vam možda eventualno pomoći u vašoj sljedećoj kupovini ukoliko se odlučite na neku od Copy Cat aroma. Ono što je za njih jako interesantno je što ste mogli vidjeti, imaju jako nisko preporučeno doziranje, jako zahvalne arome i s njima ćete dobiti ogromne količine tečnosti. Pored ovih 6 što sam ja testirao, uspio sam izbrojati ukupno 60 aroma u ponudi kompanije Copy Cat, tako da će svako pronaći nešto tu za sebe. Ukoliko ove koje sam vam ja predstavio nisu baš slučaj za vas,
onda definitivno možete pogledati neku od njihovih drugih aroma. Vidio sam da tu imaju i mango i apsint i neke kolače i tabak i duhan i sve živo, nema šta nemaju. Tako da apsolutno preporučujem da pogledate ove arome. U opisu videa ću vam ostaviti link koji vodi do Facebook stranice Mr. Vaporhouse-a kojem se još jednom zahvaljujem na ustupljenim aromama za testiranje. Ukoliko bi nekako morao sada da rangiram ove arome od 6. mjesta do 1. mjesta, idemo možda i to formalno uraditi. 6. mjesto Crumble Cat, 5. mjesto Monkey Cat, 4. mjesto Strawberry Cat, 3. mjesto Fantasy Cat, 2. mjesto Trumpy Cat i 1. mjesto Lemon Tea Cat. Raja, ja vas molim da imate na umu da je sve što ste čuli u ovom videu subjektivno, znači ovo je moje mišljenje, ono što se meni sviđa, možda se vama neće svidjeti, možda će taj neki redoslijed ko je prvo, drugo, a ko 6. mjesto kod vas biti drugačiji. Bilo kako bilo, ja se nadam da vam je ovaj video bio zabavan i informativan. Ukoliko jeste, ostavite mi jedan like. Ukoliko vam se nije svidio, ostavite mi jedan dislike. Za sve ostalo, subscribeajte se na moj kanal za sav budući sadržaj koji dolazi. Sada sam prešao na svog vjernog Zeusa i na njemu parim Heavenly Honey Melon od kompanije Vapors Valley. Riječ je o Švicarcima. Pario sam ukupno 6 aroma Vapors Valley-a. Ukoliko biste željeli da vidite i taj video, pišite mi dole u komentare i onda ćemo i to realizovati. Raja, hvala vam na gledanju. Do sljedećeg puta. Čuvajte mi se, budite dobro i uživajte u vape.